ada orang komen, kenapa Gen atas daripada Gen Z ni suka cari salah Gen Z? Siang pula ke Gen Z. Apa gitu? You are the youngest. The youngest yang memegang tanggungjawab lah maksudnya. Dia adalah dua generasi yang berbeza, dua era yang berbeza. Doesn't mean generasi sebelum Gen Z tu lebih bagus gitu. But we are tougher. Really? Yeah. Our generation In is all tougher. aspect ke? Taklah in all aspect, tetapi banyaknya begitu. Apa yang buat kamu kata we are tougher than them? Contoh kalau tempat kerja, haruk Gen Z ni berhenti kerja boh, dah makan tengah hari lagi. Experience it yourself? Well, dia tak boleh diberikan tekanan yang besar, yang berlebihan pada dia. Dia ada satu parameter ataupun sukatan tekanan yang nak diberikan tu. Dia tak semacam kita. Kita haruk ke kena maki ke, Apa? salah kita dan generasi sebelum kita. Cara kita dididik, cara mak ayah kita, tok nenek kita melalui fasa yang rough. Dari segi media ni kita hanya ada TV, radio, kaset, tape recorder. Kalau siapa-siapa ingat 80s, 90s dia orang tahulah tape recorder suara gedabak kan, kaset besar orang panggil. Dan kebanyakan masanya kita duduk di luar, especially budak-budak kampung yang panjat pokok nyo lah, panjat rumah orang pun ada juga. Kalau kita punya interaction dengan nature tu actually give a better resilience? Maybe. Orang kata jatuh luka tu payah nak nangis, kena pisah sikit bergelepor. Baluk tu macam patah nang, padahal kena pisah koyak bawang kan. Baluk daripada ujung jari sampai ke bahu. Contoh. Tak ada lah aku tengok Gen Z buat gitu. Marah Gen Z kat aku They have to accept the fact that they are a weaker generation. We are not creating a generation that is tougher and stronger. The world is moving towards a weaker generation. Kita dihidangkan dengan banyak platform social media since the existence of internet. Who's to blame? There's no one to blame. It's just how the world is. Whether you like it or you don't, that's how the world is.